ia fia nei I kula laso whawhela ia kua kopa ia mor ko malu e un kupu mongoe ia mese lava foi lau whaingarenga le kua mo la ko whurkua ia whawhila ia kule le ngang whawhikai mo ngang fia ngi kula kupu moe e on kulanga whaalupe ia inga mo la ko kama foi mo la ko ainga ia maroso fu mo mo langi ma ia kama ma ko mo kinga ma ko ka ko kungu olo kun ka mai ka ko poklama ia skai kasi ia whawhela ia kule ngang whawhikai mo ngang fia ko sangi mai nge foi kula laso ia kama mo kengi o fe lavo e fenga lo ngai ko fia la lang ia fa kai mo ko kua ia ai fa fe ia ku nge so nge kula mo nge ia so ka ko po kalam ila nga fa kai ma fe ma fa ka se ko mo le e so foi ya sauni ia fa ba o sui o ka ko so foi ya siata ia mo se pro tv e fa wa ka ko po kalam mo nge skof ia maroso fu mo mo lange ma sauni ia lange mala sunga le atau ngi foi pa ia malo le tunu iso se paenga amata mai lava ia ona tofia le tua e taita io le tunu taita io e kalesia o nuu mainga I tupu mai o ta mama tina matua se ia o lava I whanauiti ia whatalo whatu le ua tātou haulia le toi aso o nei vai aso whainga luenga mo I lātou ia whainga luenga le aso ngafua le aso whainga. So le. Ia o I lākou le whainga luenga whaasolo ako. Ia. On sa, koe kiki a umal vai aso. Maroso I fua. Maroso I fua. Mo hoi ava mo e ka whao le ka ko tempo view nge uli ia. Usaro koe kai au ia. Ska mi foi nga sia ai. Ia wala ko kasi vai aso ia kasi vai aso wa mo la surufu lua ia asia Singapore mo la ko fia asia mo wala bo em foi ai onga waku ai li ka pungia lo ia le malmal la surufu ko lu e la surufu lua la sumun mudi ia ka pungi lo ia se ia la sumar ko lu o apelila ia manga ka mi ako ia la ia su ia nga foi kongo o poku ia awa foi ia saunga ma Mal fa pa ia ingole malmaru la sumar kolu o apelila. Salo fa pa yanga e fa onga live I stake center suma ngusila. Ia mo la ko foi le awele ka de sia e fi mai mo ia avango ia stake center se o stake center I Redoubt Road. Ia. O I Mangele o Robertson Road. O I Penmua stake Lai o le Mackenzie. Ia o I Mangere Bridge. Peninsula au yo avingi. Le wala le ia le fongok ia fongokango le singa stake. Ia. Pa road ia Monrewa. Pa ia so kai so se le kali si fanga si le po fe me fa ia. Mo fo le vango. Fa ia nga mai mo fo isa nginga mar fa pa ia ngol mal. Ia moronga fa pa ia onga le ferola ile on kala ngel public ai mo nga la ko fainga e faisa nginga ia nga renga pa ia ole mamosa ole o nga walo ke wa ke nga alu se tu nga mako la sunga fua pa solen ke ngi na fainga ma ko fi fala nga maroko lu ma fanga ia mako nga fen mako tu anga ko o ila ia lo kali imlo finge le asolulu ya masalo ke lo banga ia mai mo ia o nginga banga ka un poco ka ikas porque lo poco ore o mal malo ele infainga nga fe ia onga e kai kusalava isi poco a mesel poco le endowment room le poco le ceiling banga poco pa kiso ka ser poco nga isi poco e kele nga poco ele pela poco endowment pe fa e poco fa penga le man man kele ia mese ia officer mese banga ele ele failanga o tuanga wa menga ele me fa officer administration no tempo banga ka wala vale o ave foi ele malo le kungu e mai mo ia mo se ai kia pose finga fo o me ro fai con o malmat ai tu kites fam kalainga ia me fo kup ia me se quero que mi foi
pase ko ia wala wo fia usalu o kausanga o faile ia po se fanga penga pasinga o minga ia ma fai mal fausi mal o me foi e mari e le fongo le fai mal a pe ka le fa pe pe vai ko ila lo ia so ia le ku mal i was pe mo sa ka fa pe sa ka fa ele le ofisa ko kongo le kalesia e si fi mai banga o no offshore ia fa pe ma fa como in mea lava ia ke ia nge wo ku nge mal o ko ka ke le fongo so le o fongo le ngo sa wa o Samoa o mo fa ka ai le ai ma se benga fa ia ia o le umianga i fongo le le fanga le kalesia o nga sa ele sa dispute mauri aso ia o fa pe o isa o ke voi o lo kango ngi si foi o kaka mauri aso ai la ko kala foi fanga mo ia ai nga fa pe le kalesia we just leave it for le ko ia ka kia ia si longa lava die down le ia me wa mo fa ka le ma me fa penga ia wo kula ia nge ma ka ia ngalo ele ai am se cinco fa la vele e sa o ke le yo le al fangore ka le si o ka ngi o ka vai o ma ko ke le a ngo fa pe ka is ka mai me la nunga e ma ia le ma en mal malu ma fo le lokare ka le si me la wo ku ngi mal le Stake Center le si ku a le MTC pour le Missionary Training Center e fa training for ia la ko fo ka vala o e kala ia le si ku Wala MTC le mo Pasifika ko. Mo Pasifika. Australia, Samoa, New Zealand, Papua LAI e loa I fuala ku I o le lokoa. A ko sila ku fu pe a pasi ako. Ia fuanga o kungu ulae e faila ko training la fainga ia training of fe kala. Al ko kele ave la vai oi. Salt Lake City ave uma ia ngisi fe kala. Banga la Pasifika ma kungu nga le mai ngi sila faila ko ala ko training. Ia mo se avango ia ma ia le se mo le kai mi. Ia. Ka punga lo ia el mal. O se fama yang ken fo ia ko ia ngi the top of North Island fa pe foi la le pe fo foi la ko Pasifika pa pe malanga mai a stop over I Auckland ia wanga le se fulu pe mami un ke sa mal la vale le Auckland e sa o face session ia fa pe stay overnight ia ma wanga vanga sa face session pe on ko fa o lo fenga malanga o se malmaro la poi fa ngai la ko fe malanga wa de ma ba ma la valele e ma ngi usila wa e malmaro fa ka siva lima balu yenga Hamilton la se yo ai kai mingi le fa ko alu ele o ma ngi ya pe mai malmaro fu le wa sa ngi mo woni kong ye fa mo fo se kai mi mo Christchurch ya ma se ya up north ya mo Okilangi ya le wo ya malmaro ngi usila o le foi fa longo va pe lo fo formal mal mo saba ia sa ola ku le mele ko ngi sa ba isa wa il fangole ka fe mal fa pe lo e ka ngai loku an ko fa ka mele ele loku le si ko e ka mele ile malo ai nga loku fa ka si me si le ku ngai ke le area ai me ngal ko nga ba ko le malo an ko fa longo la pe mo la ko suin ko fanga o ngai ele lava ele ke le lava ke le fango fa ye ia ele fam kalang o fa longo and man ko fo yo le ka le sia lo ke vai mamau a pe felo le mele ngi le man malu le I manuka ia le leva fa ka fango ko ya life ya ile plan ia a ma fo ila le vai mau le ka le sia I ka paka mga mia te loe kai folinga fa penga fa sen mea lai ma fo fa o mo sava lua e kai ke le vai nga fa le kanga ka mo nga ia ai ava pe le manga ole ka le sia yo aku le si limas ful ka usanga wa ma fa nga como data ia ngumela ke kele ia ma mia vola se ele pos fa ngo kele mo si la fia o building pico ceiling en con kai le ka le sia o mal ia pico I farsa ai ele poi foi nga fai lo le ka le sia o ia ma como que le lo polare polar que leo se cupenga ka fausia ai mal pos farsa fo
e whainga kako estimate ke roinga e palangi whainga lenga le na horingo le fale ua mea ngai so Howick ngumakala ngoa whamela ia lea i wanga o ka menga ua mea vore le sa whaile le whaavai le foundation offer palangi mai kon mi donga ka ole o mea nga mai nga ole o mea rau that gives you an idea of le i ko nga kupe e whaalu le loko e whawai ia mal pa ia le kalesia ia ma ko le foi lingi mea whaasa lingi mea sapo mea whaasa o mea pa ia le vai le kalesia o mea whaisangi nga pa ia Kolumidi onga, that's... Kolumidi just for steel. Yeah, that's a turnover with kampangi le kausanga. And it's from one client. Yeah, from one client. Kasi transaction Kolumidi. Yeah, ma ko fo ia Samoa ma Samoa. O me umala fa inga mai America. The granted life fa ia. So inga ngolo la filenga mo ile. Yeah, il mal. Well le bankling offering alba ngai o ke le yelwes. Yeah. Yo ia bank ai luku. Oh. This is the biggest client at the bank. Ongo I avape in terms of mela ko ku pelo ku yo I BNZ. Yeah. Okay, vai le account lu. Okay, if you vai. Pa I kan ka langa ola because I ka specifically I lo ke vai account I account nga o vai in team no ye pa elongia account charitable organizations. Yeah. But okay, lo ona mako ai kekele au. Yeah. O kupere kale sia la ye. Yeah. Ele fa pe mi ka fa pe ke len kupere ka sia wa e kupe. Yo kupere sulwa. Yeah. This is for the income obviously po fe mai kupere loko yo sulwa. O super singer kongia ela kolo o le kale sia le mo wai ia. Ye buildings ma onga ma me uma lava inga ye fai onga. O fa ro le luma le ngano o ke mo kwanga la barka minga sa voi ia misa fongi ngai ngusila ke mo kwanga ke misa fongi ngusila ma o misa be e puel po kala ma fo ia misa kai sit ia mango fo ko fa per kala misa o fele ka le sia ke lo ia fsi ma misa be ia ma fa kwale e fo o le ka le sia lo fa mera kala misa ke mo e le fa ngaro kala misa fa ma sole le fa sa le fa sa ngai mal fa sa mal o ma ko ngai ya fa ngai a kimu e ba ia pisi ka fusi ni venga I pesenga ya mai misa o ke le lope fiese ko per lo ko ngalo ke sa ke fa wa uma loli uma ma mai ke mo sa lo pe fiese fo lu fa sa e fa ile ka ngungo fa vai ngai venga ma fa lo le o kele o kupe lo ku ngaru ka ngor fa bainga wa mo ka le foi le kele lava ka mu ku mai Ezra Taft Benson I think ole moronga nga sa mo Ezra Taft Benson le sa fa ka le kalesia ole o mengi o wala ma mengi o buildings Elia se kau le ma ka wal ma fa lo foundation e fora meio o kele le o le moronga le fenga mai le o kele fai e malo ia pese io o singa vai nga e fai lo fungi vai aso war fungi vai aso se foi o man o le vengo o ngai vo le loku ia ia se foi e la coro fia mo se foi le fai nga kalkalongo mo kongol man ia ai aso fu lo fa ngak le vai aso fo le ia ka pengalo mo le ka pengalo le mo dedicating ia mo fango sanginga mo le kawai o le sosa la kanga i ngais wa o le so lenga e koke make o mai le la fa lo le press conference foi le pole po fora fala a fange ia al fast ia mara kuskala o fe lo mai la kuskala wa manga ia la officine vo nge so vai fa lo ba malo kwa ya o ko fo Samoa o le nganga lava nga wa o ko wa fa fo mo suyo ma ko ngo fo fafu ai le sime fo le wa
sama kan ko malauli last week o fa ko ya lau si mai o ingai me fia o ke fia mo wanga mai o mo le fa po kala ia fa per kala lau ia ele se me ko ke ngaki me wa la fa fer ka po kala fo de so vale umba la vol follow fala o ngai ba ko umba ya information ia mo se me fo ngo for paki o ko kalima ba ko era ri fa vai ole o follow fala ke kasi vai so ka ya fa ya so yo ele fa ka kalima ko si a kol vai so ga sa la ia le fa mo po kala mo so mo la fa e manga ya isi vanga nga kai kasi vai so mo fa ila ko po kala ma ko ia o so ma ale ase fisiringa ngai ma siri le kai kai ole fast sa FCD por la se la ko me o fai i sa ngai me ia wa wanga inge ia e fia me lenka ko kan wai wanga ba ya ku nga me lo ba nga sa fo lo o fia me fo le lo wanga i aben ka pu le fa singonga o le bese o fa ko ba o la ko ba o bese le fon kala ya me se nga ma fo le o la ko ba fa ko kwanga pa ki e lo ya ke fa pe ma pa mi o nga la pe ngo fa pe si de ala ya la uri po le o la so ngo finga ngalo por la se la ko me o fa wala nga ka ki kira o la wa nu ya e ku la pa lango ya ne fia me la mo fia me fa ali lo nga finga ngalo sa markala ya e mal ma ko fo le la se me fa ya e ka un coffee mai fo kala ile le chapipi pe o ngai isu nga pe o ka wo fo lo ma fa ai me ka ko fa o ma fa ile fa makalanga le ka fa no ngi fa pe mai e coffee mai le fo fe kala ile HPP o se luma o se fainga malo ko inga me fa pe a me se la va o le fa pe o le la ku so le la ka ngo fi au mai le se kangaka o le oppositions e fai maulu o le siulu ka fa ko a fuala ia se lunga wa nge kangaka ia le paki le mo ngal majority kamingi mai ke ofo ka ke fiu ka ke ka fa vasenga a lo ku ngi la kangaka le o le oppositions o le sili la o ye li poki ka ka a o voila ke mi e avangi e fai ia fe lo inga paki le kangaka le sa le oppositions e ma fai nga sa le paki le malo e mako i lave a pe o le upenga vanga lo mako le mfenko e kala melo ye langa ye ya mele kam fe vanga fa alo ese ko ngo wala impaki e o voila le view va pe o feo le emotion e lua therefore la il kat konga fia me yo la langonga ye el palming ele o le feo le emotion e lua ilo ayo la o la el tirmesi le coffee fai pulle o fia me coffee palmia ia eta on menga yan malo o ngawa set menga yan malo al coffee fai pulle o fia me ngalang mafainga ole il coffee palmia aya fa pe ole o ko ia se le tire mesi langa coffee fai pulle o ngai ole fai pulle mai le kumalo fai pulle o loko fanga ia isesi ku ele o ngai o se fai pulle isesi ku si is a civilian person ole wa ko fa ku la fongoinga le ave yo ngai ma fai pulle e leila se senga nga ia ma se sikanga ka mai ko kongolo ko fanga la va pe mai wala bala fia melo ko sa fa inga ngi yesu onga wa soli kula fango ora siri foi la ka ke ma fo fa oi ila ko ye lunga le level le a wala ko solia kula fango and these are fundamental laws ole ko ole ale ko inga fa sala e paule meo ke manga kua io le pleskingi foi le a Afrika President Zuma le kelenga empeso ko inga o kupe ma fai mai fao ele paka mo kanga Afrika ai mai fonga le mention na Zuma le lang ko koso mai Afrika mai church pe foi la melenga mo ia Frank Panorama i fai unga nga fai al kai minga ia i ngo fo fa panemia le ko koso mai fa mo lia le kula fonga e ka ke mafo fa wela le kaimi ole le unga fainga pa loka ole a so ngi le kausanga fo ai ke ole ko ku mai it's a grace of God ole ale mafai unga ya ila ko fo la ku mai mafa pe ke le me ale ku un falu
O mea umala e whai i la kou ia le include ia le sa whapiko. A ai le whakula fongo e unlawful. O ngi agreements nga whai o le whaalunga o kupele kungu o lai authorize la kou. I longa sa whai e ofa mai o i o le parimia. E unlawful. Because o kupe le kungu. O ko finga ia ngofo i ko kongo le parimenge. O ko finga nga ko kofi mai le kungu through i le kula fongo. Ai inga ua disqualify fo ila lo kula fongo e vea mawhai pule. E le oko iai fo ila se malo si anga whal kula fongo lau ke continuously loke i a kupe la kungu. And these are taxpayers' money. A kako vai fo ila ka ko le fafo. Through the aid programs o le avaku e a kungu iai fafo. E le ovakua ia aid assistance ia avaku ma kupe avaku kongo samo. E le vai pe avaku vai pe lea. Ia o 4 milionga le mai a Australia. Le la avaku los fulua fe ave i lengu ulea. Le la vakus fulua fe ave lengu ulea. Na, the whole thing o le la kuarsa on il malo. Onga o ia inga wha malo ia. O le avaku kupe ave i la koule va ia la kungu. Pa, ua le ai se malo si anga wharekula fungo e koe sa wha i ai se kangaka ua le ai se paki. I ko kongu o le fongo hao whai kula fongo sa mo. E le pikia mai fo ila se pale mia mai se fongo se ngu. E le pikia mai fo ila se pale mia se whala pokonga NGOs. E piki mai le pale mia. O le au mai le formula mai le kula fongo. O le o lo o ia maua inga, le majority o le pale menge. I se si ku o kanga kaleka ka ia se paki o la e maua inga le majority o le pale menge. O le sa wha ia i whai pule ia, e ko ongo. Ai ua wha ale ku, it's unlawful. Like o le upu whaingofia ia ua unlawful. Pela le lenga sa mala mai e kula e pai le ale whaia ko motion. O le mea mo iang wha pe anga wha pe e honest kula e pa malanga approach e nga ke e le kungu. E le koe pule au tila ko keisi langa ave le unconstitutional o fia mea ngofo o le parimia. O nga ule isang paki. Saule. O inga kongu ai mawai. Wa nga avaku ai o ofisili o le alau paki fai pule o loko whanga. O le kali. E ka kaulanga ingi evidence. Ai awa peange au mai le lisi o le paki lea wai ai kokongo o le ofisa o whainga pāloka. Ma le lisi o le FAST, ma le HRPP la ua umanga pe ua yengi updated list. I ofisa i o le malo. Ai lo iai ngoa kakangi ko ongo. E le se evidence justify ai o yese paki sa whakaukoi. E le kaimingi? E kaua kele mele wa e mentioninga saungi o le lisi fo le o evidence o lai kongo paki. Wala ko kako. E kele ale mele fa mo kuli mo paki. Ai le removing ai go le lisi o le. E lisi o lai le skala fa paki ai. O se fa manga ko fo ila mo kako paki. Wa e se fa o kuse kuli ai mo me o mai ka kuli ai. Ai ka kau foi onga remove se la koingoa. Ma le lisi o la kongo paki. Wa il makanga luanga, okay, loa il makanga luanga malo e lo ke le skalai paki, le skalai organizations. E se mailan makanga le ofisa o whainga pāloka, le skalai ia, le skalai foi ia paki political parties. Makanga luanga la le lua. And ke ua se au pe umma le Ministry of Enterprises here. Mal makanga luanga o ma le ofisa o whainga pāloka. O la polisi e kaunga up to date. E lewa pela o la kou e ka ngofi update. E ka kaunga update ako le paki. A whakaka inga la le kaimingi. I le lisi le HRPP. O le ka kaunga ko i le ingo ale, mau, ma ku. La kou i ringo ese, i le term ngi, le run, le parliamentary term ngi le run. E ko kongu fula le lisi le fast. Ua ka kaunga reflect ai. Le ko ongo lea. Wale ingi ngo. Ele, I mean, le kaunga nga show ai wale ko ongo le kongo paki. O evidence la nga e ka oku ai. Ele o yengi paki e ka ngakangi. And therefore, ua meet ele threshold le whamer kula fonga. E ke sa whai kongo le Legislative Assembly a Samoa. I lalo o le paki whakau ko ai oi. A whapelola e mai le disi wale ai sau paki a fesidiro. O le paki ke sa whai ai.
Afa pe fai mai fast. Ia lenko kalonga ngafi. E mafainga fa ko ele si e se le lafo. This is a contempt of parliament. Ua e o le ngia parliament ya samo. Le anga ele oyo se ele kele o ko ele fast. Afa pe fo ila fa pe mai o la ko kasi ele mafai. Ele mafainga e alu ko kasi a ele ele umma le term o parliament ka mingi. So kilia yo le kilia yo le evidence e show mai ai ua le meets le requirements e avea I mafai pule. I'm not saying avea ming scam avea ma avea parimia o le avea mafai pule. Le anga o fai pule e mafainga la ko holdinga le ngofoa o le parimia. A o le parimia fo e kofia nga ming scam. E sesi ku e mafo fawa ngi think outside the box in mele kupu. E le tiri mesi o se sirko aiva lea e atachi afia member ko ongo. Any of those 9. E sili aku le malosi o le tiri mesi o se sirvaenga e avem parimia. And ya ula. Ava peo o se sirko aiva lea. Challenge fia me. E ke le whakongua. Kusa ava peo o le minska o ia nang kele lo mai ngo ka kai ko ko iva ia e ko iva ia o fawalo o Cedric e ese ko ko iva le e avangi le ku mau il fast le I o le I o lo que ringa o ngalo le matamua ma lo kimuia ma ava pengila e fa pe mai fia me fa kainga I le miska kupe fain mele me fain ha pe e lo yeso pa ki fia me e sili aku le malo circula fongo e avea panemia ngai lo oi ngai lo se fai pule wa le lia vesela ko mat pa ele vesela ko mat pa ki so they still members of parliament ele vai ngale ko legally they are not members of parliament le ngalo fai le fai mercula fongo ale aiso pa ki ele valid lo ko fi fai pule good point wa ko ki ka ngo ngam ka pe fo ngo be si ja kun mar ko I vale lo ko e siri on me sa on me nga pe ai ma fo I vai ngol kula fongo ko kalongo ai lenga o le ai er pa ki er vai ngale e mo yo lenga la ko fa ponga al fast lenga ngo fita ko mai ko il fast ile motion nga pa aku usesi ku o le fa ngol fast ele fa la se vote le majority al fast pe o meet le threshold la ko policy ma la ko rules ave se mal pa ki what is my recommendations? None. I am not making recommendations to me fa ko ivanga ilunga le ilunga le mic. Wow, too late nga. Kele la ko bongo sa ko fa ka mi ke But in terms of le vaenga le claim fa pe la ko miska ya walo yin su miska ka mingi ya pong miska ngolang. Le. E sili yaku le vaier kula fongo o ila ko via. E mafainga la ko fa pe aku ya fia me. Onga yo le fa me onga yo panimia. Because I don't, with great respect to le South Africa, pa ia la inga sarvalas. I do not call fia me a prime minister. Ongor kula fong. And I say this with great respect to le South Africa. Le ngai le mafainga o kango fa sa o se me o lo ke lo ya o ye kula fong. Ese se. O lo wingo la kala le mafainga o fa pe ka o pe ia fia me o panemia ka o ia o lo miska Malaysia o ia ko fa o miska a le fa mercula fongo a le se paki wa le fai pule a le fai pule lo o le ko eso environment ilunga I Rosia o ele mafainga e ko qualify Rosia po position sia le ko a fu akula yai tiki te fu vai ange fo ile pa ia le yonga kulanga fa lupe no so fa makai e sili yaku le malosi o le claim ale al fai pule le afionga ya fuimong o e fuli so fa makai le sa usko ingo tiki ko le sa wai e vai ange ia pa io le fai pule o ale paka ku pai la loa lunga e sili yaku le malosi male ele vai pula fongo e mafainga bet ia le fai pule leo ale paka ku pai lalo a ku pai lunga o le fai pule I lalo ku la fongo o le ku mau lava
le whaamaungia inga o lo kofi whaipule. Fia me, wa le aiso kofi whaipule o ngā le whai marikula whongo. A le isau pāki e le isau kofi whaipule. Wa le o koe whaamaungia inga lo kofi whaipule. Au mai le kofi pale mia ia kia. Le la oro karango ia la auri. O koe ngā kūlanga ngai me whainga oi. Mai maupea whape e kasi uma ka kouloko ma ka kūlanga le au koe wala ua fia meo se pare mia. O vui koe wala ua bangai ko ngongi miska. Wape o ka koulova le mafu ai o ngā whaola ola pea le ia le pare mia ia ma miska. Ai sesi foi ku. O ke le iloa ele ai a Samoa le pare menge ma le whangange ma le aole maro ma le whamsingonga. How can we continue to accept Fiame as a Prime Minister alai wai lo umara ko kulafongo unconstitutional mele ia. How la ko nga la ko le e ka ko malo. E fa akanga I pele mele ya so uma. De lopo afenga kai. It's an insult to the country. Yeah. E mo e fa aka la fonga pea. E au ia ever since wale se paki e Fiame. I always probably ke ua se sa ka ia fam kalanga pa ever since that. O ke le ko ka ua lava ia Fiame o le palmia. O ngei mafu anga o kula fonga. And it's an insult to le kula fonga, insult to le kungu. Le kauma fai e ku o kanga kai o ele yese legitimacy. Yes, Fiame was a prime minister. All the way from 2021 ngo umang whakauko up until wale aisang paki. That's my position circula fongo. And I understand some people will disagree with me. But ya ke auia, I always say afa pe le fai merkula fongo melea, who are we e kau ke fa pe ko I le circula fongo fa sa on mele fa ke mingi. Ngang kula kiki au singa inki ngol kula fongo uma ko vesi. E o foila le va ai le kungu. Kusa o le waka ko ku I le kangaka. O lai pretend. And that is an insult I le kungu. Otherwise, ave ese kula fungo ia mal confuse yo kangaka I ko fingangi. Ave ese le electoral act le hier kamingi ave ese constitutions. But ole fesili la. Is that what we want? We're going to go back to tripod. Fa pe mai yang langa fenka ole South Apiko. O le la kala ngoangi I cultural rankings ia lenga kako lenga lainga mafuanga o ko kongu ia kongu I fafo. We all know le mafu anga ngalenga le ku ke ngalenga o mele ma lenga lenga ile waku America support isi o aku pelka ngia support isi lenga kam failo le compromise ale la ko o ya o se le la ka ko o ya ngo boka ko ma fa ignore the constitutions ma ignore ku la fong leanga ka I mai le ko since we became independent. It comes another question for le pe o kako ko kasimo ia. The word independence is very deceiving and misleading. We are more depending. Wa ko so le menga ninga fai mai ko ke kukokas. And from 1962 il kaimingi. Ole ko ke fa mo I aid or debts. Yeah. Ele o alu iluma le kama ainga la kungu. Yes, we see I fale ke kele. O lo waka ko va ai le kele o mela e wa umanga fau sa mo. But o la sa fa inga e kalaf. Leo o kai mi leo amaka inga nga fai Amerika. Wa amaka nga koe unwind mai koe Amerika le kele o aid nga la ko avele lalolangi a ko include my NGOs. O leo wala la leo fai Amerika kai mingi and it's very strategic. Leo amaka nga impose Amerika wa ka ofi ia aid. Ka ofi kupe e fulinga ave ya kungu ma faala pokonga e FIA development. Ave lo ka ngofi Amerika ko ulesi ave nga mafai no lolangi. Le kele wa kungu ke kele le include ya Australia. Le wa impose ile 25% tariffs ila ko alamingi ma wa me. Ai ma fo ila le lua se fulu 5% le ale lo ko no ya Australia. Yai fo ile kal kongunga. Impact ai usila onga our Kiwi saver are investing overseas. Ole se foi me ke vai one of New Zealand's
one of New Zealand well-known company, Fission Paiko. Lawa i o Mexico lako productions. A ole ku ngu foi lea o le fa la ku ai tariffs America. So in other words, it affect the bottom line of Fission Paiko ingi ma shareholders ia ingi. Onga ava pengi la ke vai the basic formula. Se lau ka la e ke whakaua mai ai leu a mea ia kea. A elea la ua whapopoko ai le lusu limpa sengi. O le a kaunga kāla, o le mea la, because e fosi oe le malo Amerika, e kokongi le luas fulu lima pasengi nga i le malo, include all other taxes on the top. O le lusu limpa sengi is on top of everything. Lea la e kalango mai lo ia kea o loke exporting a kunga meo. Saungi, give us a lower price. O le mafu anga o le uka mwhai ia Donald Trump impose high tariffs, promote domestic goods and domestic products. Kusalala e mafu fauloa. Awa pengi ki kangwe whaalu le whaamiri onga ka la e importa kwa ia ua mea e whai ai, waha mea o lau kampangi le ke ngawa era lusu limpa senge lea, you're looking for another $1 million on top of that. Because lusu limpa senge o le milionga ka la, lua, $250,000, uma ele whaawa mole si milionga. So it's an expense. Lela a fosi oi, e ke kango e sue. It's a cost lela a fosi oi kango e sue. Inga ia kama whai e penga meat low productions. O le mea la ke kango e whai. La e mawhau whaungi, la reduce low productions. Pe awha a pea o ke le wakua se price e la ikiki ia oi. E fosi foi la, o ke kango e sao lakua o loa le price la ikiki. Leanga o le iei le tax le nunga. Ala o le a affecta i foi la kampangi e kongo Australia mas whakeka inga. Ma o le a affecta i foi le bottom line o revenue e collecte Australia. E whawe whea langa affecta ia kongu o laulangi le wha moe e di ko inga mea wapea. La wapea Australia, okay, ko readjust le kako pakeki Pasifika. A wapea ren kako pakeki e se lau milionga allocate mo le Pasifika, kongu umal Pasifika include ai Samoa mo le fia kausanga. Kakango fia kipi lalo le 5 milionga. O le afianga nga o kongu uie susangia Samoa. O le afianga nga? Because le whapea e ola i lungo la au kupe ie. O la fonga la ko kangaka kongi la fonga o kampangi. Le whapukupuku le malo nga ka ngofi la ia le pa ke kima allocate. E wheso soangi ia kungu uia vai kama ai nga le iei Samoa. A o lola le kaimi e whapea mai Australia, New Zealand, ma Amerika. Samoa, we don't have the same amount as... Pero me iang whaiso ako. Me iang whaiso ako. O le alan me kua iei Samoa. Debts. La makalonga ku ia sainga e fia fo inma ko e ka lafunga inga. E le masi se senga markaka foi le e ola penfiki mos fa ka inga. Nga sau le national fa pe mai le la kipi penfiki. Nga kipi o penfiki le fi fenga luanga. Malama loka e au ku luma le o ku luma o fale loan foi ngali. Faise loan. Kuso le la ola lungo debts. Kuso le loan ai le fanko. Ia wa kamala to sa loan sharks. Ole fa fika ulinga pe vai. And ya o ke vai le impact I kangaka kai ko akasi. Pe a onginga because it's like a domino effect mengi. E sau mai lunga I fai lunga I kai yo malo. Yes, e fa pe ile afia ya mako. Ole le anga la ko inga me fa pe. Ole a reduce ele value o kala, like the dollar value. Wapa ulalo. A mafau ila e ke whelua I maselau kala, a ole kome whain whaka wai mea ngai whaka ua iasola. Wa alurunga ka okuts. Onga wa maulalo le value o le kupe. And that's how we start feeling the impact of inflation. Kusa rega mika kuka ko mo karapi kusfulua, wak mo la fe mo la fixelau. Ai mika ko mo riskai mo la fe wak o I fose lau kara me mo wai. Pa adela alfa ka inga le afe fixe lau. Kusa o le afe fixe lau mai ia sola. Langa ma fainga fai me kele. Ai ala kuma le afe fixe lau le kaiminge. Penga le lua ngi me fai pe kolu fa pe sol ke le ngu mela la kiki o meia. So the number ole ngu mela ole kala will reduce le value. I rather have
e malosi le value o le currency. Ia ke le me ki whakaua. E ke le lau, your material benefit mai le value o le currency. Ngai lo le whapea e fias fulu awhea o kupela i. Pe 4 milionga o kupela i. Ai le lava i se mea. Interesting waranga. Ola fe fixa no va koi. Alo ke ko ngafi wa fe lim sela. 1.52 le rate la wo ye. Kalangusila. E walu ilo le value kalangusila. Olis foi meu o lo que kira kwa o nguye piko silinga kelela ko sosangi i Samoa, Australia, o Sainga, o Japangi, o Ngusila, o le World Bank, mo le ADB, le Asian Development Bank, pe o vanga i kire ngabe ia kawi o me alofa. Kire ngabe la ko pusa fa memori me alofa kupe o ya Samoa. Ai o vela interesting e kia o Sainga. Wa ngo va ngero ku Trump ia le ongo super senge tariff. Va se fulu ma le lufu 5% i singo uma. A ongo super senge senge. A olang ki nga senge le mele. A makalolanga vai senga. We're gonna go and do debt collecting. Ya, a makalonga o kupe. A makalonga nga o mai ia te senga. Eleva pela ya ku senga va pe ku sa ya Samoa. Mos faka kainga. 5 milionga lenga va kuia o ko mos whakainga leo makumunga o mia within 3 months. Nga va peo senga. O afo ia se kainga pio re kupe nga va kuia o ko. Because they looking at building their collateral. Yeah. O nga e va i value la ko a se kainga. And in a way kuso like cool a se kai kongo Samoa. I like claim senga va peo we have assets ia kungu ia. How do you justify it? Lenga lako paro inga le kupele mai mako lenga pio rai lea o le wafu lea lai fea o le malaba lele lai fea because ale mfainga kongi mai o mo faile tio ale mfainga kongi mai la wa agree ku ia we can take ownership ese ia le approach a sainga I isia ku male mele fai ngi sila ma Australia o le mea fainga va ia fsoswangi ngi sila ma Australia you talking about il Pacifica. You're talking about tens of millions of dollars. Onga olai ave e fuli. O la ko applications fa peo ku lima vai il Pacifica. Pa o sainga, it's purely debt. Onga ava ai ngi le kalor ku pesa mo la ye debt ia. O la ye kongu ia overseas debt al malo. Include ai sainga and China is our major creditor. Pea vai ngi I le kalor kupe Samoa. O le mea vailanga e kakaunga ka ko va ai. So soangi aku ungi usa in a way le se senga ma remittances. Le avaku ia 4 milionga e so soangi pa ke ki Samoa ma le akinga inga o normally au fa mai maonga. Ia ale aski aku uia e paro aku ia e lenda ku kupe. E fa ai fa mai fai buildings. O ai kongu ale owning. E mo io lai control le malo Samoa. But the ownership is another sovereign country. So leia. Ia walanga ese debt. Ese debt. Ese loans for ye low interest loans fai e kinga nga lua pe fa pa senge o ba ngela I kala fo Samoa senga pe se lau kasi milionga e kala. 2 years ago. Lenga ku ia fainga malo pe o le ke pilionga lai kala pe kasi kausanga lenga ki angeia o la ro ba se lau ke le lola wa ko mo ma se kala lai kala fo a Samoa le la ko foreign debt pe ma ko sa lo poku ma wa poku al fo lu ai sa le la pa ia le fo ke ba ko fi ke le senga Samoa ke le value la ko kala ko pe senga o man ko senga li yin. Yeah. Ole wala ka alo ele senga ile il fa li ngola ko kupe. Ko sai e mai mala ko kupe nga e mai mai ngi. Ai lawa umanga ngala ko lo inga le yal me fa ka ile US currency I kupe. Le nga senga ma America. They trade a lot. Ole kele o fa ngo simela senga e own America. E ia fo ile falka vale Elon Musk lai fau mai senga
Apple, Microsoft, o le kele o kampangi le i sainga, le whaua kele o loa ia kau whanganga me, o kampangi Amerika, po le majority of shareholders o Amerika. O le mea waila ngā le mako i kuwa e lua e a Donald Trump i nungo tariffs, ia sainga. O ngai lo le e Donald Trump, o kampangi i o kampangi Amerika. Interesting ia pea, o le mewa lewa ngā manganga o Amerika ia sainga e kango whiwhai. Revalue le yen. Leanga o laile manga o sainga revalue le yen. Otherwise, o le yen na sainga, o le a whai ma le currency pe kusili anga maalosi. Anga revalue ngila le yen, ua kifa ilalo le ekonomia sainga. Ua kele o ngakala o ese masainga wala whankanga whai ia pisingisi ma, i mea i o whananga o si mea. O mea venga lea kailing kau whikuli ka ngaka investors. When they want to launch a product, must start le whawinga o se goods. O sainga me o ai. E kaunga o fia le cost of labor. And these are opportunities ngō mawhau ia uia. E mawhainga whai sa mo. A waku ia le au investors. Poangi o loe sefer whai mai sa mo. Pe on menanga ili asaki. Yeah. Ango ko inga tio whape ngā e kau mawhai whai no. O le cost of labor ingei. O le, kuulunga le hourly rate. Pe lima ka la le hourly rate. When you look at from a US currency, that is more like $1 or $2. A fuala ye inga. Nga whaile i o loa i Samoa, I export my overseas. So e wako investors investi kongo o le akungu. Instead, aila o le mele e kau ki kama whaia any countries who heavily rely on imports, whainga ka i o ngā kamwhai e whapalengi, and they will always end up rely i foreign debts. Nisi o kai mio kere marama le umeo ka ko whainga wō masainga. Awe vole ia whiki ma manuatu manuatu awe sea solomonga ma whiki a. Mo umwhaianga whai lako apa Sākingi, lako apa Elengi, lako apa Wahoo. Ai le msa ko me sa mo okay ma ngai whainga mo a ko ma ngai kai mea ko ka ko fe me masainga. Ele msa ko me nga mo me asai sei mo fo ska ko vale de se lua ang kamin ka ko fa wo le masainga sei mo fo ka ko vale de se lua sei mo fo se ka ko fa le apa se apa fa ingi e lengi po se me fa ingi factory si sa mo e whengaro ngai ka ngaka. O wā menga a kongo e whaingo whiarang ka ko whapea senga o ia ngai manga e senga o. Ai whan mai le i moko. Ia lai ko kuru whan mai. Ko kuru whan whongo le umamalai wā le ianga whai me umanga alu lunga ka ko e ka alafu le ua o mai ngai le mele o whai e Trump. E hurt law ia kongo o ia e sosongi a Samoa. Yeah. O nga sa fole laro sosongi. Sa laro sosongi ia. O whera wha moi. E koe wha moi le mai ara kako tourism, kako kupelafo Samoa. Ai o whaia kako. Wala la wha ike ke wala kako rafo pia wha pia. O ke mine kako koi ka lafi ko sifuru. Ai kako koe akro ka lafi ko sifuru. O sui fole a maunte a o sui fole a maunte a me Samoa. Wha penga wha Amerika la kou. Ko ke akor ka la le ka la Samoa. A wha pe foi la ia kasi me Amerika la le wala ka foi Trump ia. O lai mo runga ka la Amerika kami. La le ka la Amerika. Venga ni va kula ka o so mo la ko. La le ka le la Amerika ke longa chef Amerika o le purpose a ko ngai me foi Trump o fa le lingole. Yeah. O le economy ma Amerika ma ka Amerika la wala ko. O lai focus Trump domestic first. Yeah. Fa mo moro wai. It's o me kongwanga. E uiala ko kelo kaka e disagree a Trump approach. I think we'll learn mai al ko ingai langa term mo. O le term longa lua lola al kamingi. Yeah. It's all about America. America first. And I think o le mea whaingai ka sakaunga wa ai e kong ui al Pasifika. I don't believe we should still be dependent here kong ui fafo. I think we matured enough as a country. E peo menga isa ngoi. Our main industry is tourism. Yeah. E leo mawhainga capitalize kili.
ongo me mua o le se valele ele se valele la o ko i ka fa ko mo samo e mo yo lai flow isi kai mi pa it's mainly o ka ko ka ngaka ye ko yo ele peila o isi ku uia pe ofiki pe o la konga some of the bookings were fully booked le ka usanga ako o ko inga o ko inga approach ngai loi o lai makua I take advantage la va pisingisi I le malo malako strategy la yai ma mela kam fa malo push ko fi la pisingisi so masalo le vanga o kakalonga foi le ongi fa pere kakalonga isi ku ai di sia nga Samoa o le end result o kakalonga o Samoa o le end result nga kakalonga le ma fa so o le afio Samoa I me fai fa fai sin kako komara kiki misa fa mo kako ad onga ko fa o le kako fa so fa mo. If you feel on a rental se fala wilo antula na fabitoa molema sino February mamati e losful posene wa pa uma ula lo ile tongi pe antolwa so pe silia to foil e te faonga ina so se tavale ma bawailo avdo ile se ye afeta la Samoa ile fai unga le basina e ba fai ora pikile tavale mai le malava le faleolo polo tanto ofisa autu ile fua pe momoli to foil fal tali malo o lo e fa mautuai ai nga fabitoa o lo ya tanto insurance e te fili mai ina de tupu se lave ai olo o yai le fa mama avenga ma de tuolo yele tanto account in New Zealand pe la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy pe fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile ovalu se lau o tasionono pe asiasi ile tanto Facebook o le Moana Rentals o le penga ta fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi I Samoa. Wa fa ko merka vai ngor luor ka ko programa merka ko marolong fa mo lo ma mo per ko vai ma fa fonga fo inga ma fa so mo le sunga ya sauni nei ko asor ka ko programa askasio o vai nga sauni sa ba ko ngile oi el se fai molas fanga ule se ki mo ranga o le ngara vai ile kelmo la ko vai ko la ngar fai ka se o kikiro le mele asfanga lo sumo lima kausanga o sua si lao lui manuia lo so for dad and of anga mai wo and our family and especially your daughter in Sydney we love you so much manguia lo was so for sua si lao lui o so lima kausanga o kelenge ya so sorry li kai o kai minge ole ya ngai lava malo si la foi ai fa mungia o kai au ia langa leska po kalam kai ai mungia lo was so fua sua fa mungia le ko ia ro fa nga fo mai ka ko ia el sunga sai lengi ia ma penga fo ko fa ya sia ka lo ka po mai Amerika ia ma ngai mungia lo fa nga happy birthday o paulo ka ko fa nga ia le e kele anga ia si uma fai u esi ses fanga nanga e valo was fanga ia ai le o mes si me mali e sa ngi lo mai kawa o le malanga ngile ia ka ko pan mi el fongo la fai au ki ro ko ngile il kai pe le wo so fai mai ia o pe le wo su kulanga mai kule epa e fa mo kul la fo le o le esole pe fo ngo fo le sin so le wo absent ia palmia le wo kula I molo ia nga il muka pule ya wongi ngalo ngisi ole mele ole wow o sa muel la ko ba fo le affiliation ole fa lobo ku fa kasi se pa ki mo fa mese fa kasi se pa ki ale fo linga mai nga wa ko pa mi sa kulepa fa waule le muka pule ole ese ole fonga fkalai it's more like a take over message le kam fa le ia le ko iva
o le ai o le ko ongo ko i mar ko ifa o ia so kula fongo ko ia ai sa fa pe o la konga ka wa venga le maule instead o sa unga ia e fa mau ku ka ave le maule la sa si si le ka pu le me o va ko fa mai kule o ke le vai se press conference ko le pa ke le i se asia vai o nga se longa vai ska kanga kango fa ali mai ke pa e ku sai male le man fa sili le ato ku so le o le porque ki sa mo se kulanga makua i ele lea ava pe o le pepe so le kama fai kula e pa ku le ile fon fe kala ia o se male male for fon fe kala i inga ia mafai inga maua se si o langa pa ki e sa fai ele fon fe kala o nga fia kongo kula fongo le fai mai ia o ia o ke ka ke le fia fo kula fongo iskai pa ele mafai nga ka ko kama fai e fa se ser kula fongo ai fa sa o se mea lai ma fo fa o se si mo le kai mingi le nga o mea nga e o se fo le doron ava pe ko ki manga e fa sa o se mea lai ka ma fai fa sa o kai mingi fai kula fongo o kula fongo ka nga mai ir malia yo le melo ke kau mawainga mai lo songonga o le affiliation ma le association onga inga kau mawa se masalomianga po se suspect po le mea lo wa consider kula epa o fia me mal ko ongo po fia me mal ko sulima ua vaenga le HRPP wila longa ia onga ava pe o kulanga nga ua soli foi la kula epa le kula fongo ua soli foi la kula epa ma le HRPP kula fongo fa vai ele mafai onga eno inga kongo ke mafo fa oi ele mafai nga fai ngi me coalition onga la fai mai le kula fongo e ke fa ka ko le paki a ele manga o ke fa ka ko le paki ia fa ka ko oi o le kuko kas anga mafai nga fai se coalition bilalo kula fongo o le menga e tu se hengi e kuala kuko kasi penga ia a le la supply nga ia it's a supply vote ele mafai nga fa pe e agree o le avenga ia mal fast nga ia mitai le mga o mianga o le ngumela fa ako ile majority ile fainga pa loko lua firu kas so e fainga ka ia nga kalia ka ngaka se me o la ko mafai fa fau a o se me se mo se kai mi pupu le nga going forward ma le long term o le me se nga la velo me o mi la makua i alu se a fa pe o nga e mo musu e fa sa o le me sa kan fa sa e koe fo ia la uia vai le requirement e avea i oi mawhai pule. Candidates, ma lo ma le whainga pāloka, whakau ko o le alpa kiri ki sa wai, pe whakau ko fo i o le independent. E le mawhai fo ilanga lua masinga i e hopi le siku. E le mawhai fo ilanga lua ma le awhakau sanga i wa ele fia i po kuli o i ngai ala ia lea e ki kuko kasi e ka kau lava ngawhai se pa elections. Leanga ka kova ai i fai pule ko ko HRPP ngo ese mal HRPP nga fai al pa elections la me ole fai se pa elections ko ngole wala ingok pa ki le si menga le e la ofisiri de fai pe ma kai so fingalo i ko ngol parmengi e ko fau lava ia sangwanga e wai le fenga charge se fai pule i siong manga ko po song finga ngalo po sanga sawanga ko ngol palmengi ai o le mele o vai wale ngaka ko ngol palmengi au fai fafo now e pui pere le fai pule i le fonga le privilege le ngake mo ko ngol palmengi fafo pe nga ko ngol palmengi wa me o mele e mo kwa pe pelo maka lava i fai pule o kwa pe pelo maka i fai pule i le republic for example la el melo fange kulepa la welo kulepa le fekau ala ma convince le public esa or mela fa mai o pui la kulepa for example fa kulepa e pui se fai pule in the south pe pelo la con uifaf wala ka pelo con palme la ma wala privilege asa ko pe pelo la con uifaf nga ko kongu le champa e ma wala privilege le fai pule whakaika ingala, I think the recent example in New Zealand, o Trevor Mellon.
E minga speaker i Trevor Miller ro anga kala nga whai raka nga charge la loi le nga claim for sexual assault i Kongo le nga whainga luenga le official panemia e pole official fongo i la lo Wellingkongi nga fuli ar kau kala i a Trevor Miller nga saulo i fafo and it's not outside o se building o fafo mo le champa nga saulo i fafo au nga i o le speaker nga koe fesilia ia le media angi usila ai koe repeat telecomments nga whai ko Kongo le nga suo e lo for defamation e over male afamidionga le claim nga o le winga la ukala e mawhainga e kango e whai kala po a lava kala se ilonga lava ala e kula i se si wha apea e wha kuse la fo ua o le ale sanguanga le whai pule sa whai ua violate ai ia standing orders po o kulanga whakamari i e paremengi ia ai a wha apea le se kulanga wapenga o a mea lai kaukalai o lai record o le privilege nga o le members of parliament i Kongo le champa o le paremengi e ke sau lo lai whafo ai whaingi whamakalanga se e le eila e le puipuia la oe e le puipuia ila oe privileges lai ke mwanga yo pe a wha apea se koe whaaleanga mai ke au fo ila o i fo ila e ka kaunga vai le speaker o ngā whamakalanga le awi whafo a whaapea le whaavaea i lungo ngi kula whongo. A on kangaka o lau mia kofi whai pule o le kongo. E ka kaunga vai le speaker ngalanga o le speaker kaunga ngā puipuia ia anga ka maali po o standing orders ale paremengi. Mai le mele o le o so ngā lafo. Wa o le so ngā lafo e ua whaamama sangia i whai pule ngei le integrity o le paremengi ale kongo. A whapeo ngai whaingi saunga ngā whapea ngā kule epa e ka kaua ngā yeisisi ngā ke whakua se lafo. Mankua fo i le vaikaimi o le e koe aso al HRPP le pai inga monmuri a kule epa. Lea ngā whakua e kule epa le lafo. E koe fo i mai loa. Charge loa la auli le koa whale ngā yei. Onga o mea ia ngā o whai mai o le treason. Ia walaki ale koe fo email HRPP. Se mawal kami le fa pui ko fale. So e kai fa pe ngala se vai foi le. Le nga fa ia fa makalanga fa mai o treasons me ia nga fa ia vai nga le o fa fa makalanga se la ko campaigns ma la ko road show ia nga fa. Au la ko fa pulo le ko. Ale la nga ka foi la fa ile do the same and he expect himself immune I kula fongo. That is misleading. Yeah, on my phone, I see why I yan for if you may phone or thing. May for some one of 5 penga, or may for 5 people singing and losa, mulpola, lauli, your pepper capping. Yeah. I song it. Ele was a big saying. I mean, Lela Akufeng, what it's a word against Yamulpola, Malauti. Apa fela pa fishing il palmia e bai documents nga sangi o wa pa wanga o ngala la mola per po la kule per apa pela e sa o la vale ingi me sangi wa okay mo okay kat ko winga ya ngelo samba malaudi langa lang fa makala mai fa long for ka fa makala nga afirme so le mo kwa ka ko ka ka afirme so o ngela nga ka ko kilo ya se menga la documents ka ko kikire documents ka leksa ngo e papel nga sengio wa ele me fai onga sengi documents ale mai ko ka pengek fai ngo fianga kal kongu ya kanga kai le la fianga sa fa piko nga la fa pe nga ia and as I always say o ia la nga ke occupy nga le ngo for premier samo in other words o la vapea ia sa o ia le sa o palmia pa ia ke a fa pe o le viulia ar ko kele fa pe foi la o la e vestera ile belief ar ko kele sa o ia fiame a fa pe sa o fiame fa ferkula fongo so le fiame le o lo le fiame o le sang paki o a pias mai fo ia ke o anga o mai e whaakingo fia me o langa reactions e leo koe alu o le fast. E leo kama whai fia me e whaakingo le melenga
le excuse ar fonga kalai so ala pule ku because onga ia le nga lainga faile vote ale fast ava bela la sila fia me onga ia sa kai why she's not going back a claim long for your kai your paki put that on the side le ala fai mai pela melanga sa ngoi sa kasangi angalosa malauli wangi i mali ang kasangi vaanga le vakua kongole ol kapengika. This is a reckless approach. Wale sefe ai fo ila le secrecy of information si kongol kapengika. A wa fa nga e fia me longa access information ngai. E fa ale ngai ia le integrity ol kapengika. So isesi ku e le manga o miang kanga ka in ka fa pe wa ko ka ile ku le sefe ile integrity ol kapengika. O le la afa nga le access information se fa ale ngai ia kanga ka ICC. Ava pengi e mai information sa angalosa malauli e le kuku sa man mele fa mai fia me. O longa winga la fa le ngai fia me kamari anga o ngi fo i kamari. Isesi ku this is defamatory. Ele ave fo ila longa claiminga o ia ole palemia. Ma me ole ava pe ai o information uma ke vakua e sao. Ava pe sao information ga ke mainga. Does she believe? Olai attach really fast. Or does she believe? Ele o yesang paki. And whatever answer is that. Ole alanga approach ile vaenga kasifalu or kulafo. Kasifasfulu ole kulafongo fainga paloka. Onga meeting ali requirements ole kasifasfulu fainga ole kulafongo fainga paloka. Ia mafai e pea onga faa kulafongo inga longa sao fai kongo fa ole fongo au fai kulafongo asamoa. O ia ole fai pule maile malikuma lo fa fai pule o lokfanga. Ava pele sang pa ki o laenga ke occupy inga le seat le o lokfanga unlawfully. And anyone sa contestinga le seat o lokfanga mai le ku o HRPP pe independent. Po sesi fo inga contestinga le seat o le kusalenga o isi fai pule ia pe yo le isi vaenga ia ko fa e mafai lava sisi nga o ave e file le judicial review ile court o le sa fa ikanga kangi without the main ingredients e ave ila ko mafai pule forget about ministers and o le sa fa i o le ke occupy inga seat ala ko kumalo ai le ongi fai pule ngalanga o le o yeng paki. Or kulanga foi langa mafai anga fai so se kanga ka sa mo ilalo constitutions. Okay. Okay longa fenka ya la konge kongo fai pule onga modelis fai pule. Ora ko nga test ai me fa peni a wengi ko fai. E kuska ka laukele po so ska ka wa e ka wanga nga test le mele. Inga ia ka ofi ele mele. Or ka fa se seo ka in information le sao. Yeah. Wa me fa ngaring fa ma ka ko a fe vai ai e supporters. Langa a fa mai ia risi vai ngo ka ko ngai a fa mai risi vai ka ko ngai but one of them e pelo. O se la ko ngai pelo. Ai le fa ka ko testing. E ka ku fa wa ma ku pupea e ka mi ma ka fa no. Kusa le kirenga ko fayale kala fo ile al palangi. Well, it is what it is. And that is a lame excuse. Ya ke au so skanga ka ma fayunga ngalu ave e faila sanga ave sanga complain ile Supreme Court. A judicial review koinga approach fa pe. Pe fo ila mele sa fa ir ko ngole au le la ke faia fa makalanga under the pretense o la ko o sui fitfilia mai la ko kumalo lo ka lo umanga le ko ese paki esa ola la usonga in order for these type of issues it test or kula fongo it test mai ave lola kula fongo ia ma fai lola yo le longa le alfa masingonga ia e kusai mal mele manga o mir kula fongo e fua fo ila le
le complain le avaku po le lawsuits le avaku ai o le rights ngar kan Samoa i lalo constitution o lo ka ko ilo umma fo ia ilo fo e kakala Samoa o ko ongo le o le impaki so se ka ngaka lava mai kumalo i ko ongo mfainga le faila avela nga ia kangi le famasingonga mo lunga Samoa o male kumalo fa fai pule o fea ia ngale lua kumalo lo ke lo ingale o lo ko fanga ma le kusalenga o sisi kumalo o la vanga i ko ongo wa singango le vanga le ko ongo io o ile sama fisingo o foi vai monga o ia fa walo ia pe sau sisi mai vai monga ia anga mai a Cedric ia pe sau foi sisi mai ia anga o kuala lis o kuala e mafainga sau nganga monga e mafainga e makua i mafai anga sau sisi o kumalo ia ave se kangi ave le Supreme Court e judicial review le sa fa ia pe o wali e kong o vanga le ko ongo kong le o Parlamento Samoa ai o lea ua sai ki ai ia lako ai ia o lako o lako sui kumalo ia they are the members of parliament le representing ngaka ia they are members of parliament is null and void now since wale se lako paki ave lo la le Supreme Court e file judicial review e file le declarations of Supreme Court e pays full response al ngaka lea pe yo sui fai kaka ile sa ave masui fai pule kumalo ia peila olo peila o le kingu Cedric kuala o le fau ia mafia me e ka foi langa kad bolla ko kali e prova ko e evidence o la ele til mesi o la ko sui fai pule o ko inga fainga nga ka nga fai pe afa pe o le mafainga fai le Parlamento le nga ile mafai o nga ile false representations akanga kai ko Parlamento e base ile kanga ka o la ile i o la wa fa o le fa ku la fongo inga longa ngofo ko Parlamento si fa ma no le judicial review le ke karngo ia o la process le i wala nga tiro ka kele mamra male ile mela wale fa le pa ia la o le Supreme Court ale ka ko mole mo che ya judicial review le le o fe la process male mele i fo la sanga le morko ongo le ia porco iba foi pa pe o ka o kuri mo toi o le judicial review e amaka mal Supreme Court ia onga ingi sila o le High Court e judicial review ai ni fai unga o lai fai ele malo pongi fai unga lai fai ila ko e ele authority e fai unga and o le fai unga o outside o kula fong so it is it's like ole a file applications based on the point of the kula fong point of law vai ila le mele manga omia mai le kasi fast fulu o le kula fong o fainga paloka wale ko yengi paki vanga le o se kangaka la isa mo le constitutions everyone has a right to justice afa pe fo ila wa e mafainga o ile mafainga lu kanga kai avela nga kangi ila lo fa vai o fa ale kula fungoinga po o unconstitutional le ngofo ai pe o kanga ka le mai lo kumalo ai wale ai se malo si angor kula fungo mfaingo ngofo ma avenga ia o se fai pule o kumalo e faila lo inga o le ava lo la ia le Supreme Court e base ile argument la evaku mangi evidence la evaku failo malok fai so ia New Zealand amaka le High Court o le High Court e fai judicial review e ke le langa fai judicial review ongi fai le fai le paro le executive o malo pa ka inga va penga fai ngi fai se makanga luenga penga fai se fai e mafainga judicial review ile le fai nga fai fong fekalai yeah pe alu se si e fai le application le Supreme Court e judicial review le fai nga fai fong fekalai le so lua kasi o yang wali lua fe lua lima ile mei ese o le fainga le fai nga merkula fong so o shift le position al fong fekalai a o langa kiukele kongo o le kasfa lua kula fong o ila ye ma ka ye fong ole o ye che inga le normally ya le o le CJ o from succeed
o ngale sa fa LCJ o le lunga le Supreme Court ele ilalo le o le ahangi o le whamasingonga maolalo e vai e fo ila pe fiangi whamasingo le la ko fia le CJ e lau ke vai e le a maila i le o la ko opinions ma maila ko whaiunga o ile kele nga o judicial review le kele nga ki fai pule ma e o foi palemia o ai pe o lo ingale ia ingengi usila ava pe judicial review se fai unga nga fai ele palemenge po se fai unga nga fai ele kapengika e au maila le whamakalanga ma le fai unga le whamasingonga pa ele o se fai unga e se mai Samoa o Samoa ele written constitutions ingi usila ele se written constitutions o vaenga o kula fongo fundamental laws ang usila e collect mai ai ia vaenga o le pio rai le ia whainga o kula fongo ang usila e peo lako Bill of Rights Human Rights Act o le Treaty of Waitangi ele sa fai ia fundamental laws ang usila se document e kasi i Samoa e faila loa le judicial review ai au mai le fai unga whamasingonga Supreme Court kusa it's a declarations e bound ai la vaenga le nga fai unga se o le fai unga sa o le o loa vaku mai this is o le fai unga le e based in unga constitution le requirements of constitution so e mafaila so se siam fai ngal fai i Samoa but I think o laile o nga o e fai mo mua o kele nga fefenga kangaka o le longa lua ia o ko kele foi o kako kangaka le ku i kumalo mangu umala fanga pe ia wa faingo fie ia la ko nga ka lia fama kalanga le va ko kangaka o le lo ke lo le sa fa ino fo e uia nga fa pe aku o le lo lo fo wa ka ka unga sui ka sa fa ia ala fa pe ia ka ko lua ia fa pe nga mo ngi Maro. Te kasi ya sila van ka upule ka umang mai le pa kile la milion ya si kasi sila kiki ai wala nga manga ka kango i langa de it's very possible le ka upulu sa o se palai o kumalo ka vale ko fule kumalo mar ka vale lo nga lima kasi pe fo nga mai o la ko nga ia falaka ia ka io falaka por la se kulanga I suppose e counter ai le prokeki le milion kala ele nga kara ile nga ale ka kiro ngele prokeki le o kai ele fionga fo ia langa ia o mo kwa ese lava le fa vai nga mai la ko nga prokeki ese mele o ka va kulo ku wa pero la wa fai lava il marianga mingska ma fakanga mingska ai la wa ai aku pe lava wa le sila le vai ngai le process ma accountability ma transparency ole o prokeki le sa nga yele o swinga la le lo ke lo inga kasi I suppose ole o swinga penga approve ka pika le wala i nga ru mele ai i laula vai pa fa pe kula i malim ka pule di si va nga le ka family o le ale o le ke ka kiro foi le ila wala o le la ka aloi ia parking le fa nga fa ka ma shaka foi nga fil ke lo me o le van ka ko lo inga le wa nga sa wa shaka ma nga fil ye ni si foi ma ba nga o parking le ale la ka ko nga ise fa nga pa lo ka ma se kulanga ese ale me vesi sa mo me ko punge o le ka ba ko le foi me ia e ku aku e o fa ke le nga le mo ko ka nga ia ma felulu e lo la le ia fa nga pa lo ia ke o i menge yo o polo ke kam fa entai se la ku e ke le yo le o popole nga foi le o le la ka ma fai e fa nga ko pe e mai le i pa loka ava pe la ia o le foi o ke il meleksa nga mai va pe la sa pala ia ka vale limas ful kasimo i kumalo
longa winga la o le fesili o ai kongo la whaanga ka avalenga. And o le ka avalenga o le ka avalea. O le ka avalen malo, por ka avale le kumalo. Getting to the stage where we will start bringing in like groups and tribal laws. E kau mawhai e mai lei mai, wai, o longa winga wa pengi, o le mawhau whesi me wa penga, o longa winga lao le kau mawhai e redirect mai ei fundi o le $1 million project le. Ai ave ka avare kangaka. O le mea la interesting ia, o le alo ingi lalo mawhau pea wha pe o le approach le, 5 sulkasi ka avale, ia wai longa winga wa pengi, whakau ia Ford Ranger. Ia, o le kele Ford Ranger lo ke i roa ngei o tisos. Leanga o ngei le lo ia sili ma Samoa. Ma vaenga le ngau i o le International Court of Justice. Fai e le la unga e le concern al Pacifica ma le concern for i Samoa. E le climate change. Onga o le whaonganga o fossil fuels. 5 sulkasi ka avale and they all diesels. We pretty much asking ia kungu ia e o le ke e approach you know, the effect or the climate change. We're pretty much asking them, we need more diesel. So kusa o leo kau yo, it affects more i le whaonga o fossil fuels, whaonga o le kiso, me o mai. Ai esen mele o mai whai i Samoa. E solo mua mai a kākou, le whai o le mea se, au le manga o mai kupe. So o la uia wa ai foile, I hope I kangaka Samoa, we are matured and fully understand not to be misled again. O ko inga polo ke ki whaapea e maangai e whaalongo. Pa a whapengila e waku le ka avale le kumalo ko kas. Ia, I kua il mako I kumalo ko lungu. O ai kongo ala lungu ula sa wha ka whalela. O longo wingo le apisa ingu. Awa wai kai vai aso le lungu. And longo winga yo mai e wakul ka vale lesi ngu va pe pa unga lo sa vale ko. Va pe yo wole lopo I wala kumle ki aku oi pe. A pe alu e marki aku ai paka ir ka vale. We are creating a way where it affect ai fo I le va felo lo yo kanga ka le ku. Maule are created a lot of issues. So I want to fa la ka le ku uso le ngime okupe. Money come and goes, but ele fa pe la orkami ko ke fiu ki ko ke o ma aving ko pe it's a kind of a nonsense type of politics lo o Samoa. And it's all because elo ke manga o elo ke controlling ma ya la ko pe le power. Elo ke controlling ai ku pe le ku. Ele ongi la ko ku peso. Yeah. I'm sure climate change wala ko fie mele le foi ke le nga chia inga le mele. Ale fe ka ke le vai ka ke vesi lava po fe ku pe carbon credits le in ka pule o climate change. Ja, vai ngi le fleet al malo le ka vale al malo. Well, they know better than us. Porque lo ka vale le io kiso. Au leo mai fai mai le impact o Kongo Pacifica le impact o Samoa le approach ya Samoa le impact o Samoa onga suso ya ingor ka. And le part la ko arguments o le lo ke supporting le approach a scientists. Reduce ilalo whanganga fossil fuel, reduce ilalo le elinga o minerals ma meye o mai le onga o lewa a fia ile le climate. E a fia ila akungu ia kumukula iki. Au le fleet al malola yei all diesels. So someone need to explain why are we saying that different thing and we actually doing the opposite. Yeah, the opposite. In order for us to believe ole e mangai approach le palenga fai ngai ngi usila. Lenga mai le national remove. National ia they always pro business. Lenga provided le lepa le incentive ya ila ko e whakau ia lako ka vale electric. E ia le subsidy lenga approval le. Encourage e kangaka. E switch. O mai le national fa mai national ke le farmers wale fia ile wale inka vale malolosi ka kosoia trailers and stuff. Fair enough. O ko inga pol kikinga ko ke manga o ingi. Pa ia Samoa. E o mai la unga lumo le ICJ.
International Court of Justice. Le afianga o Samoa ma kumoko Pasifika onga le climate change. Alai feo I land cruiser tiso I Samoa. I se silai ku. Ia wale inka ko tiso ele ele fa pe ma fainga ka ko elinga mengi ingi kiso kongo Samoa. I se si ku e vakule oka le treasury ia kungu ia ma yele swa uma kiso. Fa pe aku. Ia mga omia le fia se laulika o le kiso. Fa pe aku ura I o le I aku ngu ia e langolango inga le reduce o le effect o le whanganga fossil fuels. Ia lava whenga reduce la mai I oka mai sa moe mga omia fia se lau a wheo lika o tisos. O konga e vea kupe ia sa moe whakau e ka avale lai. Ua ka kaunga I se kula fongo. E encourage ai leva ai o sa moe. How are we going to produce clean energy? O ke le iwa ai abo o whaalonga fo iwa yengi ni mea ia produce ai le pēo le kele kua I o ia Makoi Franklin me fo ia e le fia Donald Trump wind power o ke le wa ia wa ia Samoa ba e locations o Samoa e always ai sa vili e lunga I kia vi e va penga fo I o le mafa le alui ia le paka e o fo ila le solar farm le I malava le. I think ang va be genuinely approach al malo. Provide ia le subsidy inga ia faula ko fale lo ambaka fau fale pidiki and stuff. Provide le subsidy fa inga ia. Fa causa solar panels. E ia o solar panels. So soangi le power. Inga ma fa nga producer ka kana ia power. Awangi fa moe ke le main grid. Le la ka ke fa longo aku kai lua ku la ma per pa sa mo ai o ko inga awala nga ma fa inga nga remove le dependency o kanga pe ava pe investa ka ka la ko fale ma ya al mele o le encourage ava pe ngira ava ku ka vale lima kasingi and all Ford Ranger and they all diesels or add for ila le demands o le diesel ile level la va ku sa mor kai mingi ma ole a ka o ku fo ifafo e ko ki fai mai o le affect o ko ale ko manga o mal kiso e mo ke lo va ia wa lu la lo ko demand le kiso ko ko fia ke ko fa ngar kiso la mo ole a makainga ko va ai importing on ka vale ole alu batteries and stuff like that and the best way e fai ko inga policy fa pe man ko inga kula fonga va pe va ai investors e ma fainga la ko producing ma providing ia me charge ka vale and I'm talking from my experience in Congo Bank because inga wa me ile PNC le ko fa sa PNC nga ko lending ko pe ia la ko fai ia pumping singi o ko inga investment la leva ia PNC le kai mingi green energy investment pe o mengi pe ka ngo me yo powers o shift ai la le approach ka investors wa ka mafaila la ko ya maila ko kupe investor I mele manga o ia banks ngai mafainga push ai le producing o le green energy fa ko kulola ia le ia ngi me charge ai ka vale in every village po kumalo fo o ko inga wala la ngai mafai fo ilanga maua kupe ngi kumalo a makalola nga faila elo se kula fongo e fa nga kai pe afa pe e fai kau akule stock take lai sa mo ka vale pe fia ka vale kiso a ku useli mikingu melo ka vale kiso sa mo onga e manga o mia mo ila ko e fai heavy machinery and stuff like that ai amaka longa va ai import ku ka vale ai ka si fa ka longa ka vale o ka tilas lai sa mo you're not going to bring any diesels mai le kausanga lea import my electric cars ia wakula ka vale wa ile infrastructure ke da ile need ka vale ngi mango voila va pe produce le power au life on solars o ko inga polo ke ki fa penga o ko inga aikia va penga e ka kaunga va ile malo ele mo la ko mo le generations pe afa pe genuine la ko concern ile impact o le climate change ile isamo Maro ola ka ko asesi kasi la vel porque kim fa o marca kapkara ai ngai me firma mo ia o falo ngo ngele
e whelo inga la uli ma la puskala. E lua ia mei ho ka piki a kunga le ka mga e karango ia. Or ko iwa. It almost appears like wakaole whaile ATM. It almost appears o kaiao e kasi ia le vai ngā koa le fast. E ongo kuri e ko iwa le. Ai, o resi mea ngō piki a kunga le saunganga la uli. Pe I kawanga I e mua e whakarkari. O lai mga whakarkari. Po a whē kuponi me le whamai fia me ma kule e pai. E avele le whongwhakala I whamsingonga. Fōlinga mai. Wa kele kala I e whai ele ama se meo whaia. O whapakura whaperkala ala uli. Ia o lau o lewanga saungi le whongwhakala. Le whomako saungi e langolango pe pui le whongwhakala. A le maka whakarkari po a whewha ili me le e pisa so mai fia me ma whangange ma kule epa. O le strategy la loke waka e whapenge I la o le e angai le kau kamwhai le whangange le fast step ese le iwa lea ma ngai o le whongwhakalai. O longo winga la o ke le longa para le simela I kua langa le whamai la uli e le whengala ko karangoa le ke le o le maka upu onga o le e la ko foi la ko foi plans. Ia le silem ka upu le e mari le o karangoa ke mingi ai wha umogoe la o kana. O le kele I o kangaka e message mai ma ko mengi runga ka ko page whamai. E le kaunga ko karangoa inga mengi kusa leo ka ko venga le wa venga le aka whaka kai po se au penga resi ku e pui mai ai e mele ka whai kako o la o kari ka nganga kau kele o karangoa ma paki mai ale whai kako kara the way we think ma la wala le kau ke think ai tataya is not tataya anymore. Wala vese fon manga yo tataya pe fa pe o le mo ke fi karangoa ma kaup ale fa pe I ke o whai mele a whaalongo mai kula epa. O ka ngaka ka mai wa le pa pase e lako mawapau. A le ngar ka ko ia e marka ko fasoa. Inga ia aware le public. I mea ngo kupu mai o isi aka mi sa o aka ko me ka karango ia. A le ka ke lo karango mungis. O ka ko wa view ma la wala ka ke mafofo. Le la ka fa ko la kala. Apa pengen la lela ngai dua ngale e kulil ko iwa lea mulmuliange o e pui fonga whakalai pe umarala ka vai a korisi meso o whakakari fonga whakalai e kuri ko sulu lima lea pe a ngai o whenme kalwhengai o le a whapero e o e pui fonga whakalai a mai mea umaror fonga whakalai a mai whai wamsunga whapero mai ko e whai o feo absence e mangai o whakakari o whaaste o se umar whamsingonga alo e whaikporo inga whangwhakalai po na ngai sao ala ko whamsingonga e mo lia waenga le wale ingi lako paki ko ongo ia marisi ko iwa pe whai kurikaya. I'm not going to comment pe kuli pe le kulia le ko iwa. I agree with you if you wakakawa pe ke lo kakalonga e whai pe o le ka o ko ile le wala mai le siku. We are not advisors for fast. Me, I'm not a lawyer for anything. Like I'm not a lawyer for any party or dispute issues here somewhere. I'm coming here e contribute. E kama fai fa malama ia kula fongo male vai falo ia le kula fong. On me foi la ia kia. E le ka kaunga mafau le vaenga lea. E lau ke puipuinga le, I understand the narrative a pe puipui le fonga whekalai. The law is already there, e protect le fonga whekalai. He doesn't need to be cushioned pe inkanga ka ili o li o fonga whekalai, because the law will do justice. Ole approach sa, if I would be in a position to le yel vaenga le fast, my approach ole ave o vaenga le e lua awala me fainga fai judicial review. Ave le applications for judicial review. O
o lea sa fai le fai pule, you know, and I would pick anyone. O ke le kalangola le mingska, o ke le kalangola le kofi palimia, au ke kalangola le kofi fai pule. Nanga o lenga le fai merkula fong. E mai ese fa mala mala manga le Supreme Court. Po wa yai pele ese paki, five declarations o oe Joe Block. Ava pe alu ya Cedric. Ia o fionga Cedric. Ia o le wale so paki. Therefore, ua meet requirements e fai ese, ua empty le si tolo kumalo. O le approach mo muanga o ki fai apea whapea. And I wouldn't discuss it with everyone, including the media. O le mea longa lua. A whapea manga o judicial review le fai unga ale whonga whekalai nga fai. And it's not about whonga whekalai as a person. O le judicial review, le fai unga nga fai a o iai ka ngaka lea inunga fōa. So it's about the institutions lenga fai le fai unga. Because e afia uma ya le, you know, le official parliamengi. E judicial review le fai unga nga le whonga whekalai. O ngai afia uma ya ko ongo. If I want to target one person ia set ai le president, I will target whoever I will choose. O ko ongo lea. Kasia. Kasia. Ko kasia ka ngaka. Nga avela ia fa judicial review. Or if I want to target the six, o lo confirm wa uma fo inga fai unga o le ko paki el fast. E challenge la le fai unga fon fekalai. Lenga fai la so lua kasi o yang wali lua fe lua lima. A o se upu fo ila ile kule le ko aiva. O le risky o le decision le fai la ko aiva if they will end up e kuli. Yeah. Ava penge kuli ko aiva lo o man kuli ko ongo ko se fulu lima siti la fai ai by elections. Yeah. It's more likely we need a snap elections. O siri o fai le snap elections. Wa siri e lore fai le snap elections. Pe ava pe o lai ma fau. Kuli ko aiva. If they gonna sack le ko aiva. Va fele le ma fainga la ko fai se mer ko ongo. And I'm talking about yala auli man fast. Ele ma fainga o e ave le fai unga fong fekalai judicial review. Ele ma fainga la ko wo, because I'm sure lo ila ko candidates fa leo mo kumalo ye. Yeah. O candidates la nga e kala ngoi alo e file judicial review. Su elo ia file judicial review. E ave ai e ke le o agree sa fa ye o e fai pulele le nga sa ko kumalo. Ai leo wa solier kula fong. O le wala nga fa faingo fie wai e kuli lor ko iva. Se kai mi mua le wa yese fainga malo fa pesa mo se fulu lima ya kanga ka ka kulia la sa fa eko. La run la kor ka ba. E fe lolo le tio lo le ko se fulu lima like ama fa fa wai. Faingo fior ka longa pe pa pe ko ka alos fulu lima mar ko fiko. Ko fiko mai aula i o ko su lima ka ko. Kai ko luar kanga ka teko. Ai a ko lor ko se fulu lima yo. Ko su lima ka ko. Ya misi la tako ai la ku ya o misi was ko. So eke mavo voila from numbers, and I think all coming in waka kaunga be very strategic. But you know, we all hurt ikoinga me fa pe. All hurts I la only man fast. I am not underestimating it because he has been misled, he has been deceived. E kanga kaianga ta ko people ngala ko kufa kasi kam nga makai fast. Ava pe lola manga o e ka kulir ko aiva. Their game plan is going to be very complicated. Le mafainga fix le ko onga le o manga o fa sul lima vainga. Le leo pikero kasi because el fai unga fai ko kasi fai unga mo marko. That set a precedent. Yeah. And the kakao fo ilanga be very strategic po ko kasi no picking. Yeah. Not necessarily fai pulo lo fanga. No, so se sia la ko set ele president. I have a pe o le o la we se la ko sui fa oli mo fainga pa lo ko lo fe lo mo le kumalo lo ko fanga. That person can be the one ele fight. Because if like fainga fear for city. O le alo pa ki le ke ye ko mo pa menge ku sa man mga ongol kula fongo o fainga pa lo ka vainga kas fast food. Ya len ka fa yang feel demonstration. Yeah. Ava pe ko pe le kimi. Ole lame foi le mele. Ole ave fa singo le nga fai ko nga fa waro disias.
Mai ako le fifi le lo ave fapso. Ele ai kupe ka ko. Masika ko resource. E me fai e onga kua kwa ka wafi. Mai mapa pe e keling milio ngai samo. Ele walanga e la kua mo kapa or kupe. Menga o ke ika i pepe fa longo kala le nga fai fa wa. Ako le fifi o ave la el ko. Ala lo le fa wa. Ele ko ken ka sa mo kupe o ave ni ko. Ka pe volan ka opule. E kele ka fi fai. A o ya re fai. And I think ole kufo ingale kaunga va ye ava pe ole ma fo fai. Talk as a group, invest. Aise lako le ale me le manga o mia. On me foi kaunga awangi ilo e ngisi le plan la ye. I think e ofo le business community samo. Le private sector. Wa ilo fo ilako. O le winga vanga la o kala ya e ia foi pisingi sila e turn the blind eye le issue le kupu. Okay, lo foi pisingi sila fa pe ele manga o involved. Alai hopefully hopefully someone will approach us. O ko inga pisingi sila nga ask for donors. In resources. If I yele case mai ya e mafai fo inga ask lo ia pe mafai nga fai proponents. Ava be successful le case o nga vai lola ia le sule vai nga le sa fai kongu I unlawfully fai le civil claim because we live sa fai sa fai malako fanga resources ai le yese le legitimacy lo sa fai o so ngo winga e fai a kauranga ese ko ngai ko foi moloia e mo ko su vai nga be se kupe fai le Onga a fika o ki ai. Ele ia masi se nga markanga ka fo ile o laua tuli o er kampangi. Ai leke wa ilo inga le ia le fa malama o le building lenga e le officer lenga ngo foi. E ke o so mai ko e kang mai kupe e at. Ino ko inga kanga fo inga le langa ke lo inga le ia me ngo foi. Wa tuli langa ia wa fa sa nga yang ko sau I ko kongu I. Ala nga sa wa nga ke lo inga le ia kai mi e o se ka kai fa inga wenga. It's like o lailo ke ka ngofi ile person e malo ale kungu without a lawful mandate. Onga wal ele ola kongi fai puli. Ele ola kongi fai puli according to kula fong. And make it worse. Ele ola orko ongo le yo. Orko lima ele ong miska o fia me ele o se pale mia I lalo kula fong. The worst ol me sitting ale anga I lava ai ele saungi male mai bofo ele kungu. Ole ko iba le male chapipi. Ngal fa ku fa la pe lave mele fai ngal fa la nga me mele fai lem se so la ko sa un solution il fa fica di le ku so ole uminga ko ku o ka me ko I ya ka ki e ku le pa ya wa ma ku le pa fai la ki me lungo ko sul li male ngal ki ya me ku le pa la fai pa ngal va ngale ki me au ka siri nga le mai fa ku fa la be o ke di ai ko fa pe mai ya o la fa se me fa fine mu la ku o mai la uli mo ko va ka ko fa se kong le ka ko fa se kong le fa file mu la ku le ai nga problems lungo le si problem o sa nge fa ron ku ya la uli o ka ngo ya kwala mai kasi le ka ngaka leanga e kolo ku ia fa mai o le la alo e ka mo fa mai ko oiva I ai kia I fia me wa mai ro baka nga punga mai me kolo mai fa mai ya le la ma ko la o me ko oiva le ai la kia I fia me ai ngo mo wanga kala le ku le fa pa ronge ai ngo mo wanga kala le mo o kala mo ngoi ai nga sa mo ga e mai ko oiva le ai fai le paken foi le sa mga oi kai mga kai war kala la ulinga leng fa ko ka la ulinga ya ngo fa ko ka mo ka ke le ko ka ko winga ai e sa o ya la ke no e au ese no close foi ka ka o kwala o kupuro mele o vidilo ya kwala makal ngoma kwa lela wala ngo fam kalang langa le fam kala foi la udi langa ya pa o pa ko kwala
o fe ke ali o le wo ba ko me lo kupu o fe ke ali e ke ali afia me pe ke ali ala me kwa o le ke ngo foi ya fe me ai o ke ali ala sabe ku vai lu fe me kana le la ka ngo fe wi la ka fa ko ka ngo be la ala nga sa or kana le fe ko la nga ma ka ngo kwa o ke ali fa fe la ka ali o nga ke ngo foi nga ya fe me fa mai e kala ngolo fia me snap election o waru lo ke le fia manga ku puse snap election o ke lo foi la kongo me mangi foi mai o pa ai se ame ale ngai le anu no kala ngala out fa se lo kala ma no o fa la kol wa fa pengala me ngai fa ele manga ia foi make a decision and move foi lan kala e que va le solo va mal o fa fe lo foi me kala se mai pa fa la uli ko mo ya wa ya le la fa ka kala ngai wa la le fa ku le fa kala la uli ngai le wa le ngo punga o fa la ko la so kala ya ma kala fo sa ka o lo best vision yo esa lo si vision la ko mo si vision ya o vi lo ya la uli o crowd va yo o ngai fi la ko kwala ngai ya we vera oi se o que le o que le ka ka ko nga ka o fa ku bai oi se ku nga me o na fi ka ngo kwa la ya oi all he wants is make a contact that's all you want ya ku mo ro fa mo ro kwa mo ro la no mo ma ka ngo mo kwa fa mo i boli le la sa mo la ma ya a ka ki e lo al sa o ba ku sa ngale sa ro kwa ngale ko li li ya kwa ngo ba ya kwa wo ole sau kwala mo kulang fia me lenga I turn my back on him lang wole ka ngo pelo wa pelo foi laut ale ala fa ko fa makala me laut nge fa mai ya kasi nge ka ngo sau fa mai la fa me se fia me la no me ko i vai se foi langa ya ki ele ngo eli ka wala la uli si vai ngalo ngo le pa e mga sa wi mga sa kai I think ole o fa fika uli venga le aga vai ngi le mele le ko pusamo ya kia o yamla o vai le ma se nga man me ko pu Iraq fiu ka nga Iraq e kam fa ves Saddam Hussein o mela fe la ukala because me ngo fenga luenga yo Australia ko kelo refugees ngomai and they all come through ya kungi Iraq Iran la Kurdish Afghanistan o mea nga fai e Saddam Hussein i ka ngaka o lunga kungu ur kai minga kai kai o mako i koe afu e lang whanga o i ka ngaka o le kungu ngaka ko wa ai e koe ia ke aula o ke e ka ke mawhau whau i alo ma whanga o ngi ka kai 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 mingi le ai position tia le anga e fai ale i ka is ka ngaka o le i ka mingi o sa moel o se le anga e yeile kai mi la ku la i mai la ko fa ngau ai manga ku lo le ku me ala ko ma ku fai ka ma po ki ngau le positions lai ka mingi in malo so ele a ngala fai mai lo fa la ku ai la e ngofo ni me se especially ya pe afa pe o la nga ke lo o le ai so coffee fai pule o nga o le ai so paki it's a very simple ingredient nga ve SR fight ikele ka ua cake or banana cake. You just say it's a cake because nga kaolo nga yeah. Ai le o yai le main ingredient. Nga ave esiar paki o lo coffee fai pule. Ele os coffee miskare ka kalongo ai. O lo coffee fai pule. Ua fa le kula fongo. O le ese malo si anga fa kula fongo e ke koe alu e kongo fa fongo sa mo. O me vela nga o ke mafo fa ai ke iwa a fia e forma ave le for ka mioluma. Pe a kukupua e i alo mawhanga o Samoa ai manga kua oi o lo ka mala leanga because nga whapenga fo i a Katafi le pule nga Katafi nga pule ai marsaua nga koe o umale i kau ka ngaka i whanga o Katafi whapenga fo i merenga o le pleskenge o ai kupiko le malo losi o ngi ka ngaka nga iai sa le mawhai sisinga ave lalo a ngai umale i kau ka ngaka i la ko whanga e kau ke mafau fau ilanga langa o lai e oile kungo o kai mingi
mai le o kula fo inga fo mai le o ka valea fo ile kakalo a unga le ile ka mingi sa mo o la kakalo mo se solutions pa a fa pe ma fau ia la auli e ave ese ko iva I prefer ka sanga lo ia fia me for snap elections I ave lo fo kuanga fia me ile head of state for snap elections of your mail la caretaker. Eliminate the possibility of kula episode caretaker. Resolve the issue. File snap elections of your member ko sul lima pe of your member ko ongo file ko paki. And we are going to give it ilakung a mighty solutions. Our foil fa pe fa kan lua felu ongo. Why 2026? Too long. Ava pe foila o 2026 before the communal elections. I also see me makuyama se mea mau esam. You know, la le kaungu. I think le ka kaunga whakarekari umi onga o le kulanga fo ile o le kari ngā le kungu. Awa fo ika mawhai o le kungu uwa pe o kupe wakuya ai mai. Money come and goes. A o kula fongo le ngā whau. Awa pe o ele o marolosi le kula fongo. That is the le ngā ruenga ngā asesi whainga malo la o mai. Koe wa ai le kula fongo in order i se mea wha pe koe kupu. At least o leila iei le wha ko ngunga wha kula fongo e ka kaunga foloi. Ia ula. E maa lien mero ka kangoa i ke mingi ma le fionga fo ia kuala. Le ngai mga kua pule ale mga kua whaleo. Ia ke iwa whai e ia kanga kaulaua maka foi lea wha pia o lo ko inga lenga ia o ko inga menga ko poi ia e isi fa ngo ro fa penga ka ki mo se skai o kai me ma punga foi o ngo po o fa ngo ya fie me ma fa ngo ya bala si de ka ofisio se skai fai se polo lo mo je ia ke msalo wa lava foi le o ka ia e pule ala son o lengo za ngi ke lunch au sau e ka kang mafilo o la ki kalongo au vai ko ka ele lo fusi o supolo o va pepe ya me lo fusi o ngi o lu o le ka ka ia ke lo o kala fe ngai fo vai nga sa ngi ko mai misa e ko ru ka ko break ale nga kasi ale break ale la ko le fa sala o vai no mo winga la o kala fe nga ya wa le inka ko break ye le foi la o ka wilo la fa mo no ka po kala ya o la se me oi ya o papaki o vai a sore papaki o la inga o leipen yo la inga yo a fa sungo long yu nga fa mo que era ko baru popo ia mo se le ko valua se po porque mi que o que mi que va que le fengo le sungo long yu so que lo le me que manga oi ole que lo que copie me le recipe la que lo que mi mas inga sungo ni o valua po o fe me ia ma ia sungo long o manga me sale panga pe mangi ele e ma nala mai limi sai ma ya le ole la surufu lua ya la surufu lua ole tres lava le kasi le ma ya mo fa lua fa ele ole fundraising le ole fundraising ole reunion ale au ala ingo ole pen leipen le mai freula ya yo ngai ya ole kalanga yo le ainga maka uma ko i le vili angalango ia makua o lokolu ia pe yo ingale amaka mai ko kele yo lai le ile o se fundraising umar ko lu o le fundraising ala ingo lokolu mo le reunion o le fu e fai i Clark speech il ko son fo ia fe poli ko son fo tu lo Pio la pe ngwa pe voile e ku fi feeling ka ka voile pe fi fa lo ko lo pe fa u diska ka fa pe ek fa u ya le pe ai fa kai le ato le fa kai le ato e ka wa ku fa mai a po fe ye o le pe no va fa mo le ka o ko ngai o le ya ka sia ya la so lu fu la scola ya la ke me ka me mari le mele nga ke ngi
Pe manga whaalau o se fulkasi e ka le fulkasi po leiva. Se fulkas. O fulkasi, ia. Ia. So le aka ngaka o ka leiva, Ia ka ke alofa foi le malo le akungu. Ei. O ngai ka mawhai a ingai mawhai o ngā se uma mea uma. Ia. Ia ka ke loa leko ke lo kaka e waku e o isi kele i oka. Ia ele a ngā foi le whakakope. Ai ke ua i se me whale kong. O lai ka mawhai a e whai whale le mea ngā kaini mawhai. Ia. Wa foi le malo le akungu. Ia. E ope ke lo inga le anko ko rua le va ia le komiki. O ke le ka ua kunga ngana ke ua. Pise i chapipi, e kere lo anko so. Ke le ka, e le ka polo la kom. Ia le la maka polo, marisi hoi le o mako ko papakiu, wa fast. O lai fai mai. A mai se kusi lulu ale e whakau la ingo o leipin. Ia, maangai. Le la e kalosanga ko yamisa. A mai kusi lulu. Ma vakuri ko kusi lulu o le solua lua e whakau e o lai o ka kafsiri aku. E leo se lulu fo ia sa ungi o lulu o. O le kele o kako papakiu ringa whai pe, ko se lau e fia ipu ringa whai karua. Papakiu ringa whai lenga ka mai ngei. E lima se lau le take, ai ngā o ilunga le, pe umai on se lau le mea ngā o ia. A wha o si pe kol se lau pea? O wha o si e kol se lau. Ia. Kol se lau muku. Ai le lava. Ai kāre kasi wa o uma. Kāre kasi wa o malepe. Kāre kasi o malepe, ia. So, ai mai le feedback wa o wha o si fo i le, ma whainga whai i le fundraising al kauka ia e le lava. Ia. E de yo ke mi fer ka fundraising si fa mo mora fundraising o fundraising la nga fa fundraising ka ka ya mo ke de mo el po ako le o ke mo ako ke le mo e fa il ma ko fa i di la lo i fa il ma ko pa ki ma ko ka ya e a lu aso mo ke de mo ya le skonga inga ya le skonga inga la solu o masinga nge ma e le skonga ida sa ngi ala skonga i kwa ele fai mele ele le skonga va songi va solia ele kai au o le ke se o sangi le wa va songi ele o kai au va solia e ko mo vole se ko se ma ki pe ma ke si recipe foi le si dia ku le recipe le fai o wa ke va ko pese suka pai so nga so o me fa suka nga le fa suka pai o suka mumu oi ya ira o fel oi sorry sa o le ya fa ka mi so ko fa mga ko o kai ao le kako solo file mule fai i le moko sa le moko le moko sa mo i mangele le oro ka ia e fiu fa muinga ia fa penga foi ko fai ya siaka po ngiu ia marka ko kamo o sua misiluki kampese o sua misiluki o ba ko lau sa ungi mo ba nge va ko ki kala o mea o i manko foi kako solo file mu fale awole ka kali so ya wanga la ke upo ya un kan fa so ka ile tanga ta pasifika fa popose ke le ngala ko fa kula ba ka wol banga le ya nga fo yo context sa ngi e message le herald marka ko radio New Zealand ka wa yo ku o va singa ka impupu ku sa penga singa fa kula ko e poengi la ko wakama fa sa laule e banga le ke longo fiu lao mo so kai e le just to stand by mal send ambulance just to stand by ala ku ka ko ma ba ku longo fo e po sa fala li fo ngo fo ai por asi me fai inga ia mai bo mai ai ku au maro rosie e kalo ka ko fo am fa ali ka ko penes me fa penga ia vai fa lele e el fongur ka ko amalo o fioele ka ko consula ia mai fa penga inga ia awange i kaulanga ingar ka ko surke ai mo kaiao ka ko fela ia inga ia mo ka ko weva ai mo ka ko karongo ai mo ka ko kali ai ia ku pele ka inga ia la ko uma on saungi fa ka ko ka inga kaiao surke la o le fiku le fa pe ka fiku o vai nga uma ia saungi be
ai masalo po le balu o le fa pe fa mo kasu kasi wo uma me uma longo winga po le balu iwa se fun ia ai mo ko foi fa le breakfast le ka mo ko inga ke o makapongia se si o ia a o po le wala ngalai ke le fa le la ka ifo ke FC le ka foi ele Burger King la lo aku o fenga ngole o le McDonald's le lungaku o Carl's Jr. le lungaku o le flea market kira le ma la ngo fa lo shopping center fenga ai ba ku la fa vai le na fa vai ka fa mo ko ia ai o ka ma ko ia ma fos ka vale fa mo ai alu fa ka mo se pe ka lo ko por ase me nga bia inga ia o nge ko pu mai se ma ka pongi o se si o ka ko il ka whakasinga, ai a ber whakasinga ngas whakasinga fia, ma se whakasinga whare kau ki whilo i e fo, o lewa fo kau ki e whilo, ia mangai le aso kau ki whilo i wai ma kako kari e fo i oma, whain kako kala. Ai mō ma ua ngei mai ngei i le officer whasa level pro wave. I lau sunga sa uni whape fo i au ngei, ia a kong fo makamaka mai a siaka marko kelo o kou. Ia monguia le whiawhi whaso i fo ia. Kasi asi mea le a vangi. O la o sa o whaukuanga le solke le la whaika ea. Ia. Ia la ko le access le internet. Ia. Print. Ka mawhai e printia le section kasi fast fulu le Electro Act. O la uia approach. Ka mawhai e spread le mafuanga lea lainga kako kike e. Ia. Ele sa whai ko o ngole kong. O le kasi fast fulu, kasi whakasi, kasi whalua. O le Electro Act. Awa pe o aku o ingi ka kailungi Samoa. A po le media ngi usila. Ave ai ia pepa ia o whaikau. O le vaenga konguane lea lenga ke e kangaka Samoa. I le sao whai le sao whai fia me olo le aki nguu whaualo o tuala ma Cedric. E ko kongu o le palemenga Samoa. Kau ke kaumawhai e spread le message sa e peisi lunga kula fong o sa uia lea whaukuanga foi le inga ia whaafaingo fie inga ia i loa ia kungungi le aila ele kaunga whaila ko opinion e peisi kula fongo whaake mokalasi i mea kau elections ang Iusila whai ia le whai unga e peisi le kula fongo Samoa maur kula fongo Samoa e maalia ia pe awa ai whianga le kanga kalengo foi pe doesn't make sense o le section kasi fast fulu ma ko ai printer kufa fai ai on mafuanga kongwa lea e lai nga disagree ia kanga ka Samoa o nga wa le kula fongo inga sa fai ai pe o kanga kangi o le impaki kongo palming section 140 fiu ma misluki ma siaka kan fai printing ka ko me fa penga e fai ngo a fisili le media pola instead of kero ka fa makana ia whaari ei whakaria la kom whai kau. E kau a kere ka ko posters foi ngai ele kula i mberko ongo le kongo le palme. E kusi e foi la ilungo le poster? Unconstitutional. Unlawful ilalo le kasi fast full o le Electro Act. Yeah, unlawful under the 140, section 140. Section 140 o le Electro Act 2019. Quote le mengai ko kusi unlawful, unconstitutional. I posters. I lalo le section por favor Samoa será fast food. Because o le section kasi fast food o le Electro Act ai unconstitutional i lalo o le article faong o le constitution. E kau mawhai ia ki liva awangi avese misinformations. O le peisa le kākou keke. O le peisa fo i le kākou lango le mea lai whaimai ia i le vaenga lauli. I lungo ar kula fongo. Malora. Marolo mbangia fiafi. O vaenga ka uanga inga ia more purposeful ia ka uanga ka ko wo ai ka ko ka ko pisa ele se fe awo modi. Mo ko le foi le inka ko me foi o aku handy le konsula po penga. O ka ko target o le hand le media. Ia ko le media le ka pu inga le media o fa sa la ma be fa fo ma be ko ma o purpose ma le mal fucking honga ka ko ka puka ia me say hello a ko le media o fa hello fa e mo ka ko ka ko ye pa ke o vai foi le foi se nga ko fa ko mo le camera fa ia mer ka ko ye ma ku no ka ko group
social media it's very powerful i ngai vai kai fo ele vai penga nga le main media ai fai for ka ko nga ole po aka vai ko vai au sa au ngi fai kara ile kara fe ngai fo ko ingo ko wa ko ku kara fa penga ko fa ngo ya ko ko sabati ya ai so fo ia mo le fa ro fa so fo le lulu